Agreeing kayo, anak ko. Bigat gaya man, tatang. Wan. Ala, agreeing mo kita, dim, tayong kagarmusaran. Nakaluto ako na iti pagarmusaran nyo. Jello, Aisa, agring kayon. Aglangan akon. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon kay kit din, tapno di kay maladaw iti pagadalan nyo. Aglangan ak nga rodan. Aisa, ading ko. Maturog kan tumanan ano sumangpet ka nga gapu iji pagadalan. Alan, bumangon kayon tani, aldawan. Ala, darasin nyo timag na, Jello. Aisa, ang mga numala daw tayon iji pagadalan. Ni Aisa nagbayag amag na. Nagtagsan mat ngamin tibag ko. Didak pa'y tulungan mat. Alayag mo tibag mo Aisa. Sige, umuna ka na magna. Nagbuntog ka. Adto'y manong. Ape ngamin ang nagad tayo ti pagadalan tayo. Saan tayo lakuman nga ag-eskwela? Makabannog ti magmagna. Ano san tayon, ading ko? Kasaan mat nga rod ang makadanon tilugan iti balay tayo? Kan maysa, uray man dumanon tilugan iti balay tayo, nanginamat laang tiplete. Bumaknangak tulaang ha. Gumatangak iti eroplano. Agar arapap ka man hindi Aisa. Basta bumaknangak to. Bumaknangak to. Panunutam anay magtijayakan ka, Jose. Panunutam ti kasasaan mo. Saan ka makatrabaho? Tamay sa kakat nga rod abaldado. Sigurado asaan mo ang mapagadal dagiti talong anak mo. Marina, Kita jay inaunam. 15 ti taon na. Ngam grade 6 na pailaang. Kakasano, agkarasardang iti panagadal na. Uray jay buridak mo ti ipampun mo kada kami. Pagadalan mi. Itad mi amin a masapsapul na. Kat no makaadal ton, no kayat da kayo atulungan, saan minton aparitan. Kayat mi ti makatulong kan ka, Jose. agyaman na iti panangisakit mo iti pamilyak. Ang amlading itag. Diyak kabala na mayadayo ti anak ko aburidak. Ay na, Jose, agpanunot ka na imbag kunak lang arudan. Di oray mangibati akiti kwartayo. Basta umanugot ka iti bagbaga. Saan, Marina? Lading itag ka talaga. Diyak kayat nga itad ti anak ko. Ano san mintiad da? Basta saan kami nga agsisina. Kaya't nakgayam nga ampunan day taabakat ah. Sige garod, Jose. Di ka mapilit no talaga di mo kaya. Ngam panunutom lata at ijayakan ka. Agyaman naklangan, Marina. O sige garod, mapanakon. Day giant ti bakat. Sige. Bak nang lakit di day ta. Tadalugan na. Ay, surutak man. Tagdamagakan kwa na. Nana, mabit man laang. Ha? Mabalin ti agdamag kada kayo. Anya day jay balasang ko. Apay akayat dak nga ampunan. Awan ka di anak yu. Ha? Kwa? Uuwan. Awan anak mi ti asawak nining. Kaya't ko kumaatulungan ti amam. Tamok amarigatan amang suporta kada kayo. Ngam di namat kayat. Pagadalin ka kumaaging ga iti kolehiyo. Ha? Kayat ko, nana. Ha? Agpaiso? Nana. Bak nang kayo kadi? Saan matkit di unay? Ngam no sumurot ka kada kami. Maitad amin akasapulam. Ha? Agpaiso? Naimas asidaan, napintas akawas kanda dumapay? Wala. Ag-eskwela ka pa'y iti pribado. Saan kanton amabanog amagmag na pa nag-eskwela? Taadalugan mi amang itulod kan ka. Kayat ko, nana. Ang saan mat nga rod akayat ni tatang mo, neneng. Ibagak ka ni tatang ko. Takayat ko ti sumurot kada kayo. Apay, Aisa.
Kaya't da kami napanawan. Sanda kami ka din na kay kayat, Aisa? Kayat kayo ngam kayat ko nga ron mati bumaknang. Pangaasima din ko. Di ka sumurot kin ni Nana Marina. Kayat ko ti bumaknang. Tapno matulungan kayon to. Kasta ngamin timbaga ni Nana Marina kanyak. No makaadalak to, tulungan kayo. Saan ading? Da kamin ka ni Manang Kelly timang paadal kan ka. Pobre tayo. Di tayo tupay makasida iti naimas. Iso asuri. Basta kayat kunti sumurot iti day jabaket. Tanauma ako niti kinarigat ti panagbiag tayo. Makaadalak to, kat bumaknangak to. Tatang, rabiin, maturog kayo. Maturog kayon. Tadyak pa'y lamaala ti tuturuga, Kelly. Tatang, naliday kayo manan. Anak, Nalagip yumanan ni Aiza kabsat mi anya. uwan nga ron. Aging kaita. Diyak pa'y lamatukod a panunutan. No apay kaslaawan iiliwan ni Aisa kada tayo. Manunatawan tinapalabas. Ngam di man la makalagip a sumarungkar. Wano mang pasyar kada tayo. Damag ko api manaw da kanon dito lugar tayo, tatang. Kumusta nga tan Jacob satyo? Napintas siguro tibiyag na ita, tatang. Ngamin, bak nang tinangampon ken ko na. Makonkonsensya kaging kaita. Ngamin, pinalubo sa kapimanaw Jacob satyo. Tatang, linapdan tayo ni Aiza. Ngam iso tinagpilit asimurot kin ni Nana Marina. Anak ko, Ngambayan nyo, tano makaurnong kami kini Jello. Sa pulan mi tikabsat mi. pasensya kayo anak ko. Saan kayo na nakapagtuloy ang nag-aadal? Nagpatingga kay iti high school. Di yun panunutan dayta, tatang. Sana bale, tadamot tin trabaho mi kini Jello nga ading ko. Anusan minti makipurdiya iti bakery ni Nana Kakay. Nakaroon sa mo tirikrik na anyan, tatang. Ipan kayo laangan iti ospital. Sana anak ko. Gagangay lagor-ligor na ito eh. Makapadaanan kayo mo, tatang. Di kay mat ngamin mangan iti ato. Ay, siya kang makapangan. Natam na itiraman ko. Ipan kayo laangan iti ospital. Ang mga nuanyakit din dayta, tatang. Manang, anya ka no ti sakit ni tatang? Gagangay lahat ng kaso, ading. Naimbaglakit din, takas tala ang tisakit ni tatang. Amo ti Diyos ka sasaad tayo iti biyag. Isungamok adi na tayo baybayan, Manang. Uwan, ading. Ay, bungala siguro ti stress ni tatang ti panagsakit na. Manang, Stress na iti kapapanunot na iti kabsat na. Atoy, pasensyakan kay Lia. Dahil talati maitulong ko, tanay. Mayroon namat nga na paggastusa kita. Siyak ti rumbang agki daw iti pasensya, uncle. Ngamin, siyak ti umut-utang. Malala, saan mo nabayadan dayta? Tulong kun ka ni tatang mo. Ay, wen, maala kan to iti bagas. Ta nagpakiskis kami di kalman. Ha? Ay, agyaman na ka, Uncle Aldo. Sukatak to, uncle. Saanin? Urayan na, tayalan ka iti bagas, balasan ko. Alaga nakalipatan ti burin na kakabsat yo. Sanda tayo na malagip. Tatang, Siguro, napintasan ti biyag na. Baknang siguron. Professional kat nga tan. Dakkel ti balay, kaya nadalugan nan. pinadas ko ang sinapol tinagan na iti social media. Ngam awan ti makitak, tatang. Di payagparik na pulos ti kabsat yo. Kaya't ko ba makita sakbaya matayak. Di kay kumaagsaol iti kasta. Tagpaot pa iti panagbiagyo, tatang. Kandi kay unay agpampanunot. Tapno saan kayo ang ma-stress, tatang.
Dayta siguro ti rason, no apay nga agsakit kayon. Kili, kayat yung ka diti makadal. Ha? Ay, kayat may launay aangkal. Ngam awan mo't pagadal mi nga agkabsat. Tama nagsaksakit matan ni tatang. Un nga rod, masya nakot iti amayo. Ano kayat yung agtrabaho kayo iti hapdi, iti pigirek. Kaya tagadal kayo mo't iti hapdi. Agpaiso, angkal? Tayta, ano kayat yo? Kayat may launay aangkal. Sige, ibagap to nga rod, iti kapsat mo. Kayat ko rita, jaya ni Uncle Aldo, manang. Uray siya, kayat ko. Ngamin, kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Ano santan ati agtrabaho iti pigirina? Una, tapno makalpas ta iti panagadal ta. Kat matulungan ta ti amata. Umadanin ti panagturpos yun ako. Wan nga ron tatang. Kasla kaano la idi first year college kami. Ita, graduating kami kini Chelo. Di yun to kumalipatan, agbayad, iti utang, anay baganakam kanyang kalyo, ha? No, saan agapukan ko, na? Saan kayo nakahadal? Wan tatang. Ni Uncle Aldo ti inaramat ti Diyos. Tapno matunol mi ti arapaap mi ti kabsat ko. Kumusta nga tahan niya ay sa kabsat yo? Di adal siguron day jay ita, tatang. Ngamin, bak nang ginangampon kan ko na. Ay, sabay lang kumatagpay so day tanak ko. Agam talaga alinipat na tayo. Di mo tagahawidan. Oray pumasyar la kumamit. Bayan nyo tatang, tainton at dawayak, sa pulak to ti kabsat ko. Ala, manang Kelly! Nasayata nakita ka. Atay bagak. Ha? Anya dayt na Elviro? Nakita kayo ni Aiza kabsat yo. Ha? Sa dino? Ija ili ang naggapwa. Ada nga min inatindarak akasar ija lugar. Kat nakitak si ka. Nakasalitam? Saan? Pukawak kumangam. Nakaluganan iti kotse. Di nakmat nangagan. Anya? Nukas na. Di ko tiyan di kabsat mi. Adamat ka duwa na alakay kan bakit? Jay lakay ti driver. Kat naglugan iti likod ni Aiza. Nagado ti bit-bit na si ka. Anya? Mabalin amaamuan no anya alugar dayta? Sige. Ibagak. Ay na, nuapay ngamin nga 1 FB account day dyan nga Aiza. Tapno machat tayo kuma. Papa naman ha? Di matawan trabaho mita? Rumwarak, tainak sa pulan ti kabsat na. Inkarik ngamin kinitatang dayta. Ikarigatak asapulan ti kabsat na. Ket sapay la kumatama sa pulak. Amom nga ro ti pang sa pulam man ha? Nakachat ko ti kinaubingan ni Aiza. Ket adda na ibaga na alugar ang nakakitaan na iti kabsat na. Kastaya. Ala, aganad ka nga rod manang. Kuyugon ka kuma. Agamadamo trabaho kita. Isa pasensya ka na. Dito'y nga ili ti imbaga ti kinaubingan ti kabsat ko. Nalawad ay ito alugar. Ngam ano sakyag damag-damag. Darasam mo ti agunay Nakaging ginat ka! Ay na! Naguyong matdaytan a babae. Oh! Layat-layatan na mutin ti babae akadwana. Day takat ti kagurgurakan ka, babae! Nagginad ka nga gunggunay! Aguray ka. Mabigbig ko ti bakat. Ni Nana Marina. Nana! Sino ka? Isyak ni Kelly, Nana. Saandak siguron ang mabigbig. Taubingak pa'y idiim may kayo ijay balay mi. Nga mabigbig kayo. Kabsat ko ti inampun nyo idi ani Aiza. Anya? Manang Kelly! Nukas ta.
Si kadaytan ay sa ading ko. Uwan manang. Kailiw kayo una yan. Sumuro ta kiti panagawid mon. Diyak kayatan iti puder dante Marina. Aysa, nako. Anya ka din day nga ibagbakam. Ala, agawit tanwan. Kaya't kung tagawin iti balay mi Auntie Marina. Diakon kaya't ti sumurot kan ka. Anya, Pakawanandak ko matatang. Gapoy ti panang sukir ko kada kayo idi. Kailiw kayon. Anak ko, ang yaman ak tanagawid kan. Uwan tatang. Kat ikarik. Saan kayo napanawan? Iso na laang tano kadagitoy. Awan pa'y maitulong ko iti pinansyal. Ngamin awan trabahok. Saan na ka nakaadal? No ti amuyok at napintas ti biyag ko iti puder danti Marina. Saan? Agbabawi kasi morot kan ko ana. Ngamin ti amok nasingpat. Ngam saan mat kayam. Kinapudno na, nagpatingga ak lang iti elementarya tandi na kun pinagadal. Pinagbalin na kababaw na ni Jay Balayda. Kaya't ko ititag subli ka na kayo ngam sanda ka palubusan. Didak pa'y pagigaman iti cellphone. Oray kaya't ko ti aglibas. Diyak amo ti turong taubingag pa'y matidi. Mabutangag tamang mapukawak. Unay gaya man ti kasta nagbambanakam ading ko. Kunamil napintas ti biyag mo itan. Ala, agyaman tayo latay ti Diyos. Nagkikita tayo. Kat agdeden na tayo manan ading ko. Sayang, no saan ka kumapimanaw? Nalabit ang nakaadal ka matakas kada kami. Uwan nga rod. Ti amok, pumintas ti biyag ko iti sidong da. Ngam saan mat kayam. Mabalin mo lata ti agtuloy nga agadal ading. Tagtinulong kami kini Jello amang paadal kan ka. At kaya't ko amanang. Wan anak ko, ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela. Uwan tatang. Kat kita pa'y lang. Agyaman na kunay kada kayo. Tasaan na nagbaliw ti panang ipatagyo kanyak. Bueno, gagayam, di taan dinagibusan, ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti